I hajde da vidimo šta znače ove opcije. Standardna fotografija kod Midjourney ima 1024 piksela i kvadratnog je oblika, a u formatima mi možemo tražiti da bude 16:9, 3:2, 2:3 i tako dalje. Znači ovdje je da nam udvostruči piksele s tim što neće izgubiti nikakav kvalitet. I ovdje neće izgubiti nikakav kvalitet s tim što će dati neke dodatne detalje na fotografiji. Ovdje ne menja ništa, već samo udvostručuje piksele, a ovdje udvostručuje i dodaje neke detalje. Zoom out 2 puta i zoom out 1,5 jeste da ako hoćemo još udaljen deo, recimo evo na ovoj fotografiji se ne vide patike i ako ja želim da mi se vide, onda ću koristiti recimo zoom out 1,5 ili još neki manji, čisto da mi pomeri sliku. Još bolje bi bilo recimo da kliknemo ovdje i da mi u stvari dole pomeri fotografiju kako bi se videle patike. Ovdje je gore, ovdje je levo, desno. Znači možemo eksperimentisati sa ovim opcijama, zavisi zašto nam treba. Ovdje je da napravi fotografiju u obliku kvadrata. Sad, najzanimljiviji deo jeste ovaj ovdje. Naravno, i uveličavanje fotografije je izuzetno koristan alat i svaku skoro fotografiju uveličam, naročito ako je za prodaju, a odavde ću krenuti od Very regiona, zato što je to najnoviji region i zato što radi fantastičnu stvar. O njemu ću još detaljnije kad budem vam pokazala kako da napravite likove za crtani film, likove za knjigu, da jedan te isti lik radi više različitih pokreta i pokazuje različite emocije, a sad ću vam pokazati na nekom sitnom detalju, recimo ovdje na patikama. Želim da mi patike budu recimo duboke i da budu recimo Converse All Star i da recimo budu crne boje. Predomislila sam se. Znači, kliknut ću ovdje i obeležiti patike. Ovdje sam već to uradila, znači uzet ću kvadrat i obeležiti ove patike ili slobodnom rukom, znači pokazati koji deo želim da menjam. A zatim ću ovdje ukucati da želim crne patike. I hajde da vidimo da li će promeniti. Još malo. I evo. Znači, sada su crne patike, na jednoj slici je omašeno, znači duboke patike sa žutim pertlama, sa belim pertlama, ali su crne. Znači, ako želite da izmenite, daću opet još jedan primer, da se dečak smeje. Smeje se otvorenih usta. Hajde da probamo. Ovdje ću obeležiti region. I da vidimo. I evo, pogledajte koliko je ovo bitno za kreiranje animiranih likova, knjiga, šta god priča, šta god želite. Ovdje su otvorena usta, možemo sve ovo iskoristiti, malo su različiti zubi. Možda ovaj dečak, a možemo sada da uradimo i varijaciju na ovo koristeći SID. Znači, ali u nekom drugom video snimku o ovome. Možete promeniti neke detalje, znači na ovoj fotografiji, a zatim sakupiti sve likove i napraviti nešto neverovatno. Za danas toliko. Hej! Ne zaboravi da me zapratiš.